that's the same and matches bi wo ho ayese ye na ye power ukwa Italia eno aye Coppa Italia eno SSC Napoli wo mom ani komo bobo ko na wo game eno so ayese toja eno ye Coppa Italia quarter final game eno so eba so ukwa Premier League na ewa England eno so Chelsea enwumene no nson wo moni Leeds United and ebo eno ye 7:30 na yenya Everton bobo ko no wo moni AFC Bournemouth ebo eno so ye 7:30 wa abrekwa na yenya Tottenham Hotspur wo mo any Newcastle and ebo West Ham United and Manchester United and this year into Manchester fan now say anya de so be unity kopim say Manchester United be winning matches no maku num na san we unity ko abna and then ye we nim say bia mutime e we ni akwa ne betumi unity na and so comment na no e reporter eba e wo dwuma de so na no pa ye ka tire e de ma wo Germany DFB Pokal Cup and so quarter final game eto jano e Hertha BSC wo mene Freiburg bo konam and this year into no ya matter eto jwa e wo dwuma de so ne ye ka tire de ma no ada wo ko Italian Serie A na game back eto jwa eno so ye Cagliari Calcio wo mene AS Roma and this year no ko no be na tese ayade so Toyin Malin and so mantana na kazentira mi no ana koda na e power ye edema AS Roma no ye reporter eba e wo dwuma de so na no pa ye ka tire e de ma won checha wo do so na wonim so ko Manchester United since Mark Carrick ese ne dwuma de ase no na de tie ne mrantia yabo game a man of the match akwadia ma wonim se Carlos Enrique Casemiro wono no wanya ndodo pa Casemiro sisia no akwa no obi a wo so ko na bo na Casemiro ebo no enye izo de tie ne wanya 2 times Harry Maguire anya ba kom anti eno enso nkoba kakra ne atese nya asem ko Bruno Fernandes enso enya ba ko na Casemiro against Man City when a man of the match and Casemiro against Fulham when a man of the match Harry Maguire against Arsenal wono na onya and Bruno Fernandes enso against Tottenham Hotspur wono so enya man of the match nti anu ye report free Manchester akati adi aba awo dumade suna ha Mamelodi Sundowns say womo aye analyst ba ko woma omama suspension ne din adi Mario aye Amasa kwabna de nto omama suspension ya say omuso ma hwani din wo looking for me say de ma enkrofo abonte omuso ma yo mo tatis amata say tatis na ni kwan say kwa abonte na udim say ko tani din adi ade say Makwena wono na okra Orjas Bobo konom na onsa na no da omukọ Algeria akwa akobo womo ba return encounter eno Saturday na sa game betoja womo sin komo bia ade say MC Orjas phone edinam womo trase hu say womo technical department no ana liki info ade man krofo no na akwa no ya de ball na wo so enye no kwa enye ade say woni the former coach Mokwena edi komo bia woni Mokwena enye ade say o makasa impona nkakọ yese akọ tatis abre bia na say bibi sa beta omusi omudo mu hwani dia omu tatis no ade say walike enso ede am open na tese omuso ama no suspension ene ya reporter eba ewo dwumade so na no pe no ye ketre ede ama wan sisi awodo so Alexis Macalexa ne papa aye Carlos aye Macalexa na Carlos ana ede nkomo ede eba sisi ne ba no ukọ Liverpool bobo ko ma bo na akoda ne bo no e wasuru ye pa na manfo keka so ebia ofa bi ba wan hwe ya na papa no e decide e dia man ba na o se yanka e mo bia ntia se sisi ne ba Macalester wanyine enye no obe decide e dia makoda no and he says decision bi aba team bi ba na se abrante ntusu so obekọ ana so obetena Liverpool enye ono papa Carlos Macalester ana obehwe aye se adwuma no ade se ne ba na nkasa ana obehwe edi se adwuma na nche enye ade se ono e ba beka ho asem bia ene ye reporter eba e wo dwuma de so afinya e de nkoma kakra de atodwa wo ye Barcelona player oye Brazil ni ba ye bi san say World Cup any UEFA Champions League no dia ino person wa gene kane pa ana o cheso nyame anim ni mienu nyina na oba ba sa nyina no anu ya dia na ewo ni tirimu ye pa say ne ye ko bi san say dia he ana o person wa dia be ye ten e dia ma ni ye pa because what twani Barcelona say ni football na be kwa nim na one Barca adi Champions League na first no one ni team anu our Brazil no enso atima the World Cup nti wo ko bi se na mu ba ko pa dia e be ye ten
pa ediamano ene ye reporter menseka e wo dwumade so na no pe no mekete ediamao woko RCD eye lensa wansa omo aye adwuma ye pa no mo former coach bako okay mama starting say start Rene wo mo head coach ani di ade Habib Baye wo mo chese papa no enya de so betimi ene o ma ye adwuma no enti wo mo apamu open no na o mo chese se o manya apamu ni je coach saka nyina e o ha wo mo he no mo ni o mo adi dwuma na eno no panya ni de Frank Hayes wonom na enkane no coach RCD Lons bo ko no reporter mensaka ese we coach a wo mo ehwe so betimi enya no afi wo mo di coach mako ebe num ato sane ani o mo hese ebi o betimi enya mu bako Patrick Vieira Edmund Intimai Laurent Black eka ho anafe we seal eka ho Didier Digard anafe panya ni din edi Alexander Dishoy we paying me to mu din se sisi an start Rene epem bako na afi o mo so haya no na we adwuma adi amomo eno so nkoma kakra ne metisa Barca wo mo se wo mu si tower bi e Dubai Barcelona for the musika asem na dia entia Barca de musika asem yese wo mo se sa tower no wo mo kwa kobie Barcelona store e ho na o ma bie small museum enso e Dubai na yese se Barcelona for timi e bo mo musika sa tower ni bia anu abia no Barcelona e betimi anya 10 million euros e de afiri ho 10 million euros no ana Barca benya efi sa tower no musiro Dubai no entia no ya dia Barcelona for asase a chese o mo so aye enu ye reporter mensaka e wo tumade so na meko Madrid na meko akodi nkoma kakra na meko Madrid na no pa ya metiti se abato abalo ano kwabra we na aduma na o mama na anto aso because o mo se dressing room no mo di nkoma wono so niam seki kakra obeka last week na mesa se di san nkoma na edema mama re visi ababeka na dada se yesi Madrid se wo munya yanka Shanking Club anko mo di aduma no be ma na face Shanking Club etima ya aduma no edaba mo bada yesi papa na cheche ni ma ba ko mienu bia se team ni etimi ye e de man dey likely say bi obeba be from Madrid bobo ko no enso coach diamete so yeso obenya two defenders obenya two midfielders na defenders no be bato yesi center backs and obehia and two midfielders and obehia the return of Hendrick and afi Madrid wo mu two players bi wo ha yesi papa no sheda nyodo mo sa ba ko Jude Bellingham and ba ko Eduardo Camavinga and a reporter mensaka sese ene no Shanking Club baba be fa adwuma no dia Madrid he atoto sa ne man dia we be likely so betima baba ye sa adwuma no eno so nkoma kakra ne na kwabadi dikama me Jose Mourinho kran sana me komani ma metimi akomani reporter mensaka ese Jose ente na yama Jose adwuma na adwuma na o medi ema no the Portuguese na setim nkoma kakra mensaka no na Roberto Martinez am the time mensaka ese Roberto Martinez betimi akọ na se Roberto Martinez akodia adwuma no yesi Jose Mourinho and e bia like so betimi dia ma Jose Mourinho na Mourinho so ba befa na wakoti setim no ene ye reporter mensaka eno na kobasa de na chese Benfica adwuma die no abana wi ansa na yesi Benfica for chese se kobasa se Jose Mourinho be kwadia ene omuni obi on be kwakofa no se Ruben Amorim wo mo chese Amorim adwuma na wo ye de sport CP no se Jose ekonomo kofa na fe wo be Benfica adwuma no mfi se enema betimi ayakama enso edama munche Ruben Amorim ente ebi obasa ko back to Portugal ene yankoba kakwa so Ruben Amorim efina kate edi eba ewo dwumade so ameka tere edi ama na Dani Carvajal yase Carvajal buafu ye pa na de ente Carvajal gwedwa pa yase yaso ko Madida yase abante no ewo gidie se abalu abaye no headan yusu no na wano so o no ball na o ball na sabi on sansa wo de no two players wo mu sia kan wo akese ni ma wo de mu nyina ya penti se de enti na Madrid be ya selase na ebi o te bench ni ade papa ne yese ha no pa enti ono de ye ka players wo mu nseda enya da abeto abalo papa we enso e kan be no reporter Dani Carvajal akate ba wo dwumade so ne make etere e de ama won sesa wo do nyina so na world cup na eguso ebobo ebeanesa enti ama hodo na sa so mototo omniema na onse Ghana ya bifi ya technical team no oko Brazil also
stories na say eba medi unkomo pi ediama na ukwa de France na sa tiba kwabna omuso mu goalkeeping department no ehwo ye dim pa goalkeepers ni ya ni so mu yi omo anesa na emom no mo say goalkeeper de say miensa mi bebubo mu din so ma we ya o metimi adop omo esa sa other ones na adwuma na omo bo no enya sam keto akra enti afi ne ya koi we ye goalkeeper na one na matches do na mfama utiba likely say World Cup no ebia no ma jawmu Lucas Chevalier wono ye goalkeeper edema pato PH Boboko no o mo tell us branch no wanyene no ho no one started and the matches ni nyina na ebia oda ba kom na ye the second goalkeeper ababe dama one here na tell us World Cup no wo man fa Lucas Chevalier anko Afonso Aloela aka ho ana Bri Samba enso edi muntintima wo mo tell us goalkeeper so metimi am mo chance no yaso kokko mo Boboko na wo mo Jean Batos ho na Jean Batos bona akudan go na wo da ho no enya sam keto akra awokomo wo ye adwuma ne ye pa anom wo rupin aye Risa wono na acid loans Boboko no wo twiri mo yasi go na Risa enso eda no wo suri ye penti sakobase se wo mo enso ekọ World Cup na likely say bia wo mo dofo Chevalier ma wo metimi ama goalkeepers emu baako enso etime kana chese eno aye kama eno ye reporter mensa eka ewo dwuma die so na Frank Ribery abusia de tienie yasu ko US by 2015 and we say investigations bi ase na some investigations no wo mini na ma no makonya aye files bi na some files no wo ma say by 2021 and we say files no wo mu bie mu nkakraka na anom the person of the file no ababontem reporter mensaka say this week file no wo mu bie ma dia omede babonti ya say Frank Ribery Bila ade say ne wo bon ensensemu na sansambe na Frank Ribery Bila ne wo bon mu wo mu teso payin bia ade say ne din adi Jeffrey FCN na Jeffrey FCN ya say wano asase na okoye teacher ni ne kodi na odi certificate ana odi kodi teacher ana open ya pam no na chese okọ financing firm ana say banking job asia ana onya scan no akasa te ne firm ana teso asase ni amanfo edi dwuma na yase ono no ni dwuma di owodi no woni anim te ne akuku dampi na edi dwuma ebi ye politician ebi ye footballers ebi ye singers ni ade wonya kase a sa papa ni tin ade say Jeffrey aye FC no on said enu ndi aye jumasa na papa yade bubo no yase child trafficking anafe underage ya can say raping ana papa ni dimuntintima asa that ne kra no yeso no sa ne fem na wabie no jumo didi yase omo sesan koda underage a no akato so mo kwa akoye massage na massage na obehu ane se ne mpemfo ne fausa sa ne fem na wabie bien sa no oye na fa na no ada omu bie mu no ana omo tese papa yankasa de omo tini kotumu ama tese prison ho ana ofiri no kra no womugu so omo ye ni nsem ahwem dia woku opanyin we na omo ye ni nsem dia woku opanyin we na omo ko hu safa na yesi dim bebre wom ane mfanyin bebre wom na no what say yesi sa we kan aye fa no hu bi na ane na no ada abasa Frank Ribery yeboni din awfanum omu bie fanum a yase sa ebra bi o contact opanyin ni dey Jeffrey FC sa we be yan koda omo ye underage na omo ye party bi sa ne party na omo ye na we be yan koda we enso ewo ayesa party na se na eja onu so ema koda ne ko wose enkoda ne ko ba ye omo be ka ne se Frank Ribery kra ni fie ho Ribery ayesa obe asota koda ba ko anko pesa nkata so ne ye sami akwaban ana yesa ba na antiase na chese man kokoye asota fe eno achi krampo no ukọ ayesa party na o invite enkoda no so ewa so na eno so se no nkoda na anda age for no ade se wo mu no mu di dwuma ewo ho atese ni nyina aba betotwa ewo safa nim chi reporter eba yese isia no ato de Frank Ribery na yese anya Frank Ribery nkwa yese oni ni lawyer panyan ni tin ade Sylvian aye Camille wo mu nyina edin apiepie safa nim bi atese
egu so esase anu ye reporter etotwa e odwumade so a ena no pay no ye ka kire edi ama na ma mentrene na menko league no ye say Premier League no why not no wo mo di rate no edi aba say Arsenal na beja na hija de league ni jayefo ama Manchester nyina ho bo league no azempa de make carry kadaroba na ye say sisi no wo per point do obetimi ade league do oben so obedi league ne Arsenal wo mo points no ade say emu wakra be 1 point 2-0 ana Manchester City 5.0 Manchester United 41.00 ana Aston Villa 101 ana tese enom ane the rating na tese the odds na we betumi Argentina odds ade ane odds was no pass sika no so no tese mu ye den so betumi ade na dia odds no from no dia oben so betumi ade ntu ma Arsenal 1.2 no na tese Arsenal na eben so betumi ade league no dia so na so ne reporter eba na Cristiano Ronaldo so edi sia de chama nya tiasese nasa no wo be sha se na West Park so na woni anasa ahwiabom na metete se somewhere be Saturday ana Cristiano Ronaldo be si park so na oni nasa boboko no ene manyina ye kama edi ama musisia de training no be hwe no ha se sa twiate na wote no wo be hwe na wo babak na oni o ma ya adwuma se public investment fund for no ana wo mani chama sia kwabna ye se wo mani Ronaldo sia ya Ronaldo se nneema bia say oka ho asem so mutimi ye de a ene ento beba back number 1 yes ya was the team no mo the players ne ka wo mo he no mu ntwe bia ka wo mu twe bia ka obeba afa number 2 impemfo bi wo ha no ma dijo madwuma ye e de afro mo nsem na sa o madwuma ye nso so o mo sem nyina kena ade so obeba na oba ba ye adwuma no na asam ne yesen ya yesi sa president and din Eddie Abdallah Madrid yesi sa sporting director anasio kwabna yesi somewhere December ano ka ten crofon se omontwe omo kakra emfiri kwan omo fa so toto players ni ade na reporter eba yesa na enye Ronaldo dem enti Ronaldo ema ni nyina no kwabna enye ono angaza pese o wozo mu di team ni ka mu ntwea ana fempenfo yesa wo mu jo mo ye adwuma na papa na resitwe omo no wo mu enso am mo nyina ensase enya adwuma mo nyina sase so mo ye adwuma wo do ni problem bia wo ba ye adwuma no e de ma ana saboboko na chese ne ma akoye de am nti Ronaldo tuate no afe pa na ade no emu aba beda ho sa na team president ana no di sa ne ma nti no ene reporter men seka e wo dwuma de so na no pa ne me ka kire e de ma won hihye agodo nyina so na report na chese adere sia de opanya ni din edi Samuel Coutinho won no sporting director ye na captain say on chase enyi na dwuma Jose Samuel to no CEO ya captain say on chase ne full worker ye de ama no nasa no on chase no onye na dwuma wa bra wo bia unrestricted no emo president ne de wo mo chase kwankro bia so ahwe a wo betimi apam no eno so nkoma kaka ne Liam Regino si yanka mo bia nta say chase adwuma na ni dwuma ye pa wo enjoy adwuma ne ye kama na ona onso bibia enya afina wo so bibina say ana ade na bekoye ana ade ni nkoye ana face so hair glasses so one set glasses so enya mo kan semo man kan semo enya ade se bibia etwena san chance adwuma ne de wo gidie wo mse enya manyina ebetimi akoye ne ye reporter eba wo dwuma de so kwabna adatele se wonyamade do be kochi was on the coach job adwuma we nyina yese afcon no na tese ene wadi afcon enso DSC ni na so atese wo we said nyema nyina ba kama edi ama no adatele so on the ade we nyina yese Madrid boboko no dantan koma bia se eja ye de mana ene ma betimi akoye di ama na se oni Nigeria ana nkomo players an afcon betimi ade na yifu Senegal fu edi ye Morocco fu adawro mo mu yo mu frimo na jare teleche na no pese one day Nigeria dwuma no ye nyina wo ye se na be afcon ho bia be huni din na face wo ba be the first African quota wono eba be fa Madrid boboko no enti anu ye de aja chele ede eba o dwuma de so na ye ka kire ede ma na bajo reporter me se ka se yes ise na dwuma na sase ateso mo he atoto ne ma na ho he se ayi ye kan se dada ho fe Ngolo Conte de celebrate in the ono of our home. So now no da was and the Mafana bat wabu game, we ne
kama ana omuche so ngolo ene woni fans yi munya kakra so nim kwan befa so ene fans no atele ana omate no omo cheche no so wo ye wonsa na ayase wo so wonsa na kakra sa na do nsa to ano hwi no apagya nsa sa no munyina gba de so yey no say what's it saying players say ade na say very simple the town na ana sa say nsa kwam na hwe da ho de atama sa so wo ye wo da ho enti on de nsa pa say ni je de ana obi o ma win awie players ni nyina bo mu nso mo say chairman kwes ni ti ase ana te say onwenwen kakrakra enti bato no ye dia eba ewo dwuma de so ate say ngolo kante na jagala say yanka mo bi ante say season ni de over edman say ne say juna ayes successful better enya de so betimi ase aka bi mkopim say season nso ebaba na we no reporter men say ka yes Chicago Fire for no so de ta mo tata Robert Lewandowski an so mo tata ne ene enti ano so sam kakra ne enti atwade so no so be de penie ana Mohamed Salah so yes ne papa free enti ama ayawre ho sempa e de ama Mohamed Salah reporter men say ka say Womu gamer domain against Sunderland na nye likely say Mohamed Salah beti akan di ama Liverpool boboko no na oko the hat-trick in the EPL Abrante Oguso lead no Sergio Kun Aguero kwabra ne hat-trick mako 12 for boy no enya de so bia etima ba besa ho Alan Shearer kra no ne di oye no 11 hanafi ya de se fola amodi nyina no enso 9 and Erling Haaland ako 8 Harry Kane 8 there say Henry and so 8 Owi Musu 8 when Rooney was 7 Suarez mo 6 Van Nistelrooy wo mu nyina 5 so I want to know witimi say sia there Erling Haaland na akata obey bi e de atozo aka 4 at so betima na wonem Sergio Aguero so no de no etimi atali na reporter mensa eka ewo dwumade so abusia ma ya fan crofo ma so nsem no emfa nsi ha anum se kwabna my friends here. Ngolo Kante de kaso will be a selfless. Sir. I'm say a clear example of selfless person. So no any je on fire. Said the Abrante sika obo wenya but on Madrid in who be. You're down to earth. And Brazil too much. Me penasem papa. E kaso will be brand wasia. Abrante FN say Ngolo Kante. And say Abrante no na ho Brazil no ditwam. All right, yenina so na yen to adwumade no so mfama menshawan so 4.5 garbage tram gabi the foreigner. And na atie for dey akọ amanani aba no akasa Bismarck owusubempa Ayala and na Fifi Manfred be come ho na yedi amanani nkomo no de emam ye wi a kan ziton sensam no ebenya bre na ye wram ni amam